Islamabad, il-belt kapitali tal-Pakistan, taħt sigurtà stretta, qed iżżid il-preżenza tas-soldati fit-toroq. Id-destin tal-gwerra fl-Iran fil-fatt sa jiġi trattat hawnhekk b'taħdidiet bejn l-Istati Uniti u l-Iran li huma skedati għas-sigħat li ġejjin. Il-Viċi President Amerikan J.D. Vance jinsab fi triqtu lejn il-Pakistan għal dik li qed tiġi deskritta mill-midja internazzjonali bħala l-aktar għadma jibsa għalih fil-kariga. Qabel ma tela bord l-Air Force 2 f'Washington mal-ġurnalisti, Vance stqar li qed iħares il-qudiem għat-taħdidiet mal-Iran u issieħ iżda biex jaġixxi brida tajba u biex ma jippruvax iqarraq bl-Istati Uniti. I think it's going to be positive. We'll of course see, as the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. Indika li nata istruzzjonijiet ċari minn Trump. We're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines. And we're going to see. It-taħdidiet mistennija jibdew is-Sibt. Vance sa jkun akkumpanjat mill-mibgħut speċjali Amerikan Steve Witkoff u r-raġel ta' bint il-President Amerikan Jared Kushner. Aktar kmieni il-Libanu ġie rrappurtat jgħid li lest jieħu sehem f'taħdidiet m'Iżrael iżda mhux qabel jintlaħaq ftehim biex jieqaf il-ġlied. Intant fuq Truth Social, Donald Trump akkuża lill-Iran b'immaniġġjar ħażin ta' żejt fl-Istrett ta' Hormuz. Qal li dan ma jirriflettix il-ftehim li l-Amerika għamlet miegħu. U fi żvilupp ieħor il-Kunsill Internazzjonali tal-Ajruporti fl-Ewropa kiteb lill-Kummissjoni Ewropea dwar tħassib dejjem akbar fost il-membri tiegħu dwar il-provvista tal-fjuwil tal-ajruplani f'każ li l-Istrett ta' Hormuz ma jinfetaħx fi żmien 3 ġimgħat.